دام باش دم پیشکش کرنا بوتنا دم جمیر شش و دست پیک دجی سرنوچا بشتي بهتر جه چار مهان جه رواندنی پارتیا اکیتیا دموکراتی پیاده جنید مجید اندام کمیته نفچهی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به سالک دادگه کرد. روش بروش دمیل داخستنا کنگرس وشی نزیک دبه و دنگ نرازی بونج آلین اپوزیسیون و بلند دبه و باشداریا خود کنگرس وشی در رد کنو بوتین بشار الاسد جه بردامیا پشتوانیا روسیا جبو سوریه پشت پراس کرد. ارتشا ترکیه هزکا پشتوانیه کوژه کاروانکا سربازیا پرچک به تانک و زری پوش و چکن گران و توپ آویجان پیک دهات شاند سرسنور باجار عفرینا روش آبای کردستان لهوليرا پایتخت کردستان به دهان پزیشکان روش آبای کردستان نابندو کوم گه بکرنا دوباره سلاف پشت دادگاه کرنا صالح جمیل اندام کمیته نوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به سالک زندان جعلی پیاده و پیاده جنید مجید اندام کمیته شاخی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جی به سالک دادگاه کرو جبر نرازیبون جنید لسر دادگاه پیاده 24 دمجمران ده زندانک تکانه ده لقامشلو سربار بردوامی زندانی کرنه هاتا دادگاه کرن. د بردوامی رشدبونه لسر سیاست خوین گرتن و رواندنه پیاده اندام کیدن لی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بسالکی دادگه کر. لگوری آگاهی آرکیک و پارتیا اکتیا دموکراتیک جنید مجید اندام کمیتا هرمی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بسالکی دادگه کر. و جبر کو جنید نرازیبون خوال لسر دادگه ها پیاده نیشانده. پیاده او 24 دمجمیران و گوهست زندانکه تاکانه. جنید مجید روژا 12 طباخا بوری لگرگه لگه عالی چکدارین پیاده و هات رواندن. پشتی بهتری 4 ماهانج رواندنه بسالکی جی عالی پیاده و هات دادگه کرن. بریا دروژان چکدارین پیاده باسکی پککل کردستان سوریه صالح جمیل اندام کمیتا ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جی بسالکی دادگه کرد. صالح جمیل عمر روژا 23 طباخ سال 2017 ده جالی چکدارین پیاده و جو اوفیس خوال گرگله که هات رواندن و 55 روژان دو اوده کتاکانه لباجار دیرکه ما پشت رجبو باجار قامشلو هات و گوهستن. محمد اسماعیل برپرسه ریوبری پولیت بیوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دادگاه کرنا صالح جمیل و عبدالرحمن اپو جنید مجید جه اهلیه پیاده و بردوامیا گرتن و رواندنه به توندی شرمزار دکه و دبیجه ده دم کوچا و ملت مالی کریزیه پیاده به دلرشی راستی مته بردوام بونا بنچاف کرنا کوادر و اندام پارتی دموکراتی کردستان سوریا و انجمن اجتماعی کردی تشتکی نتو یاساده نتو قانوناده انسان خباتکار سیاست مدار روشنبیر رولاوات جواکا کردی دا جواکی دا کفن و حتی نها خلق دوری حمی و ناز دکن که حتی چرا ده خدمت آبی ملاتی و خدمت آگلی خو کرنه ایرو گرتناوا جوان جی صالح جمیل حوالي صالح جمیل اندام کمیته نابندی پارتی دموکراتی کردستان عبدالرحمن آب و اندام کمیته نابندی پارتی دموکراتی کردستان سوریا عفرینه هروسا کوادر ما دهام رمضان حسين علي اسماعيل فؤاد ابراهيم انجمن اجتماعي كردي ودهان كوادر ما يقول حتى انها بردوام بونوات ظروف طنقاف دا ظروف قملتي ما تبدا جاوال يكريزيا كردانا جاوال يكلويستيا ملتي كردا جاوال جال سركنا برزديكا كردي غرولا كردي تدا قشب وخرد حتى انها جي سفيا او جي طنقافيه بشوازكي تندرو نجات پرستی شوازکی دلرش دلرخ درباری با کوادر کرد کاران انجام دادن و بردوام بونا گرتناوا پیتویا زودترین کات وان خلق بین بردان راحت بونا کف جواتا کردی دا جملت کرد و روشنبیر کرد سیاست مدار کرد کاربن کشای خوب پرسن کاربن قضیه خودی درکن
ناوندا ديمقراطية وما في مروفان لكردستان دادگاه کرنا هر یک جه صالح جمیل و جنید مجید جالیه پیدوه به توندی شرمزار کرو او دادگاه به نروایی بناف کر ده داخلانیه که ده ناوندا ديمقراطية وما في مروفان لكردستان گود کو دادگاه کو حکم ده صالح جمیل و جنید مجید نروایی و نلسر توبنگه نیاساییه و بانگ لپیده کری اکثر وان گرتیان سر بست بردیکو او دادگاه کرن بخوشی بروواجی ماده هفته دویانه پیمانه جواکی پیاده بخوا ده داخلانیا خدا نابنده ديمقراطية بانگ لپیده کرکو همو گرتیه نرینه سر بست برده و حلمتین گرتنا هووانا راوستینه و همو دادگهن خوین تایبت و آوارته جناب ببه آلیان سیاسی و جواکی و روشن بیری و رخصتن جواکا سویل پیروزباهی سربست بردانا محمد سعدی اندام کمیته نافچه‌ای و شیار العمر اندام کمیته شاخی پارتیا ديمقراطا کردستان سوریا زندان پیدا دکن و دوهجی شاندک پارتیا ديمقراطا کردستان سوریا پیروزباهی خوش بو سربست بردان پیشکش کرد. جبو سربس بردانا هيك جي محمد سعدي اندامي كوميتيا هريمي شيار العمر اندامي كوميتيا الشاخي ين بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا جي زندانين بارتيا يكيتيا ديمقراط بيدي سرادانين بيروزباهية تنكرن دو شاندك جي بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا بسروكاتيا هيك جي عبد الكريم محمد و محسن طاهر اندامين بوليت بيرويا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا سردانا محمد سعدي لگرکی لگی وشیار العمر لقرز خیره جبو پیروزباهیا سربس بردانه کو جه 20 و 21 طباغا بوری و رواندی بون و روژا 28 و مه سربس هاتن بردان کرن شیار العمر بریا ارکی بانگا سربس بردانا همو گرتیان و گرتنا دوسه سیاسی دا ورا پیچاندن گر بالین خواهی رخصنامة أنكسي وجنديان ومالباطن خوا أسباسيات كنسر هاتناوا وسرداناما وأم براستي قالك كيف خوشبون بهاتناوا لمخابن أفكف الماء تمامي نبو ذهب عليه ما زندانا دمان وبيقو نهبون ودبر في كاري في ملتي دا هاتنا قرتن وام قالك نكيف خوشن ابدا انه او ناكي مان زنداني دا تفي سربس بردانا هردو اندام نافوري هين بدهان سياسة مدار چالکوان روزنامه‌وان کوپرانیا وان سرکرده اندام و علیگرین رخصتنو پارتین انجمنان اجتماعی یا کرد لسوریه نه دزندان پیدیدنه عبدالکریم محمد اندام پولیت بیرو پارتیا ديمقراطا کردستان سوریا گوت کو ام بهوی بوند و قناغا هستیار ده پیادت وی محمد سعید و شیار العمر حمو گرتین نرین سربست بردیو لیوگرک کرد وری آواکرن محمد دا قیانیه که دا جبو آرکی بانگ لی پیاده کر کو لخوا وگره وینه گشتی پیشاتین گرینگ لی سر استا کردستان سوریه و سوریه بگشتی بخوینه إيرو عمل جم حوالي مشيارا بهكادي عمل جم حوالي محمد سعدي بون راستي بردانا بهردو حوالا جي كيف مرشي وجمع لمخابن حوالي جيت حبسيدة حوالي ميماي قيادة وسر كرديمة أو جهيش المزارية قرتنا غا سياسة مدارها اجبر وقتها كدبر نريني خوي سياسي دتي قرتن حقيقة أبناء جهي إداني وشر مزارية ما تقول إيرو دفيق وناغا هستيار روشا خراب سر كردستان سوري وإيري شيك بيشج آلية تركاوة بيشج آلية كسي تندرورة بمتطرف ده بسر كردستان سوري ما تقول غركة ليه غركة شخورة شكي بيدي دفيق وناغا هستيار وناغا روشا كي خراب سر كردستان سوري كاربي قاب نبابجي أو قاب ببن بنجهج بو كرد تبدأ سماسة كبفتقوا رونا وكاربن كان سريكيش ما في كردستان سوريا بيجري حقيقة أو قاب يجوا قابا وقت ما تقول حبسي غسبيكي وقت ما تقول في سباقات بابكي إجبار قرتنا لا سياسة مدارة ناك بخصمتها تآليانا تخصمتي ناكي بالعكس هو روسيا
جوا کسی کو با کس دگری ام هیوینا کو او جی کاربن ایرو دوید روشا خراب دا لی وگرک شخورا چیکن ام کرد تبدل سر ماسکی رونن جبر یک ریزیا کردی گلکی گرینگا چل جنیفه بیل چل سودچی بیل چل اسیتانا بیل اجمرا گلکی مهمه ما في كردا جمع تبعتي خستن لاينك تناخو نكاري چارة سرية بر كردا دبكي بجيب كرد تبدا مي كفتين بيكبل اقوات امي بهتر بي امي بهستر بن امي البيشيا دنياي تبدا چل هيزي مظن ولا بچوچك هي اقليمي بي وچه هيزي كو هري كو حكم دنياي كم فتي كرد يقدس بن كرد بهستر بن كرد خورتر بن ايرو مطلوب كو كرد يقدس بن افكونا ذي قناغا هذا ابي چارة سرية كرد سنة سوية بك بله تماشاوان هجا پیشمرگان روز کوچ جوانان کردی کردستان سوریه پکتن لهرما کردستان دمینن جد سپیکا دامزراندنی و حتی وک ایرو پنجی و دو شهید برقاقا کردستان داد شرع رخصنا تیروریستی داعش و حشد شعبی دانینا امد و گرافیک دا ناو و نو مجوا شهید بونا شهیدن پیشمرگان روز ورا پیشکش بکن. شهید 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 جوابکم تو ساخی و نامیری تو ساخی و نامیری جوبارت خویناتن جیان یارون کری جیان یارون کری جیان یارون کری شهید 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 جوابکم تو ساخی و نامیری تو ساخی و نامیری خمان خوب مهم یاسین خاری آخا خاک جوان قینات یا باری خمان خوب مهم یاسین خاری آخا خاک جوان قینات یا باری دوکن طولات
شبابك تساخي ونامري تساخي ونامري شهيد شبابك تساخي ونامري تساخي ونامري مجوامع الشهيد تنفسي بخويني تنكوري كرجيان ريكاتا ديتشيني مجوامع الشهيد تنفسي بخويني تنكوري كرجيان ريكاتا ديتشيني بوتا سوزو بيمان تخبت قورستان بودوش من ريراش ندينونا إيمان سوزو بيمان تو خدمة قرستان بودوش من ريراش ندينونا إيمان شهيد شبابك تساخي ونامري تساخي ونامري شهيد شبابك تساخي ونامري تساخي ونامري ارتشا ترکیه هزن پشتوانیه به چکن گران لنزیک سنور بجار عفرینا روجاوا کردستان بجهد که دوی ارتشا ترکیه هزکا پشتوانیه کوجه کاروانکا سربازیا پرچک به تانکو زریپوش و چکن گران و توپ آویجان پیک دهات شانده سر سنور بجار عفرینا روجاوا کردستان لگوری کوجه دران اشکره کری او هزا پشتوانیه پرچک به مبستا پشتوانی کرنا لیوا سی توپ آویج کو لسر سنور بجار عفرین هاتی بجه کرن هات شاندن هروها جدران داخویا کرن کو او هزا پرچک دریا ترین و گهشتا ترمینال ترین اسکندرون لسنور پاریزگاه هاتای لەگەڵ نزیکبوونا دەمێل دارخستنا کۆنگرێس سوچی دەنگێ نەڕازیبوونێ بلند بێ و هێن ئەلیمی ناجڤاتە پارێزگەها دەرعایە سەر بە حکوومەتە سووریا دەمکیڤە دەبێژێ ئەو ئالیەن و بەشداریە دێ کۆنگرێس سوچی دە بکن خاینن وێزن بیابانە سووریە داخواز ژێ ئالیەن ئۆپۆزیسیۆنێ کرن و بەشداریە دێ کۆنگرێس سوچیدا نەکن و کارژ بۆ جەهبجەهکردنا بریارێن ناودەوڵەتی 21 هەژدە و 22 و 5 و شار بکەن. گروپên çekdariyên artêşa Sûriya Azad lê biyabana Sûriyê beşdariya xwe di Kongre Sûçî de red kirin. Di daxuyaniyekê de grûpên çekdariyên artêşa Sûriya Azad daxwaz ji aliyên leşkerî û siyasî û rêxistinên sivîl li Sûriyê kirin ku beşdariyê di Kongre Sûçî de nekin û kar ji bo cehbicehkirina biryarên navdewletî 21 hejdeh û 22 û 5 û 4 bikin. د داخویانیه د گروپین چکدار گوتن کو مبست جل دار خستنا کنگره سوچی درست کرنا فشاریه لسر گروپین چکدار و هزن شورش سیاسی و اوجی داکو آلین اپوزیسیون سوریه بمرجان رژیم اسد رازی ببه. هروهاوان گروپین چکدارین ارتشا سوریه آزاد گوتن کو هزن روسیا باجارو باجاروکن سوریه ویران کرنو به هزاران خلک سیویلی سوریه کشتنو روسیا هشت جاران ویتو لدجی بریار نافدولتی ین کو لدجی رژیم اسد دهات ندان بکار آنیا لومانا قبول کرن کو روسیا سرپرشتیا کنگره کی جبو چاره سریا کریزا سوریه بکه أو داقيانيا كوجالي جيش أسود الشرقية وجيش مغاوير الثورة ولواء شهاء القريتين وكتائب الشهيد أحمد عبدو وجيش تحرير الشام فهاتي دركرن
گوت کو تبی کماسیین کو د دانوستاندنن جنیفه ده هنا اپوزیسیونا سوریه دانوستاندنن جنیفه به فرمی و شرعی دزانن جبو چاره سرکرنا کریزا سوریه دریا چاره سریکا سیاسی و جه آلیو خواه جواتا پارزگاه درعایا سر به حکومت سوریا دمکیوه ده داقیانیه که ده بجداریا خواه ده کنگریسو چی ده رد کر هروها جواتا پارزگاه درعا گوتی که مبست جه کنگریسو چی آلیکاریا رژیم سوریا که جه جه بجه کرنا بریارن ناف دولتی براوه و گوتن که او کسو آلین ده کنگریسو چی ده بجدار ببن خاینن ده داویه داخویانیا خود جواتا پارزگاه درعایا سر به حکومت سوریا دمکی و گوت که روسیا خاکا سوریه داگیر کریه و دسته و درجاندنا خوینا گل سوریه ده هیا هروها نصر الحريري سروك دستيا بلنديا دانوستاندنانيا اوبوزيسيونا سوريا كونغرسو چي به كارسات بنافكرو گوت حكومت روسيا دريا كونغرسو چي و ده خوازه كريارن خوين لشكري لسوريا بسركفتنك سياسي و شيري سروك دستيا بلنديا دانوستاندنانيا اوبوزيسيونا سوريا گوت جي کو کنگره دیالوگان اجتماعی سوریه لسوچی بریارن ناف دولتی درباره کریزا سوریه بن پیدکه کرملین روسیه اشکره کرکو سروک روسیه دریا تلفون و پیوندی به سروک رژیم سوریه و کریا کرملین روسیه داخل کرن کو بمبستا پیروز بایا سر سالان او دوهی ولادیمیر پوتین سروک روسیه دریا تلفون و پیوندی به بشار الاسد سروک رژیم سوریه و کر کرملین روسیه گوتی کو ده پیوندی تلفون ده ولادیمیر پوتین پیروز بایا سر سالان او له بشار الاسد سروک رژیم سوریه کرو بوتين دريا تلفوني بشار الأسد بشتراس كركو روسيا وداليكاريا رجيم أسد وبرفاني كرني الخاكا سوريا بردوان بي وزير برفاني أمريكا دبيجيك وأمريكا بشتي جنافرنا داعش وهزن بهتر بشين سوريا جيمس ماتيس وزير برفانيا أمريكا راجهاند كو واشنطن هشياري دا رجيم أسد كو قفان لكردان نكي وأمريكا ودا آفادان كرنا رجالاتي جمع فراتي دا بردوان بي هروها ماتيس گوتجي كو دا دسبيكا سالان ودا أمريكا ويجماري كدبلومات كار بشيني رجالاتي جمع فراتي وأوجي بشتي جنابرنا داعشي دا قويا كرن لقل شاندنا دبلومات كاران امریکاوی هزن بهتر بشینه روجهالاتا فراته داکو اسایش و آرامیا و نفچه بپارێزن هەروەها ماتیس گوتی کو دوێ ئەو پەرێژ بۆ ئابەدانکردنا سووریا هاتنە تەرخانکردن بە شێوەیەکی ئاواکەر بێنە چاودێریکردن بەڵێ تەماشەوان نێژاش بۆ گوتوبیژێکە بەهتر لەسەر کۆنگرێس و چیک و بریارە دەبیست و نە و سێ مەها بێدە بێل دەرخستن مێد ستیدیۆدا میێڤانداریە دکتۆر کاوا عەزیزی ئەندامێ کۆمیتەیە ناوەندی یا پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا کریا دکتۆر بخێراتی دەستپێکی دەستخوازم وێ پرسێ بکەم تا دێ دەمێل دارخستنە کۆنگرێس و چی نێزیک دەبێ و دە هەمان دەمیدا دەنگێ نەڕازیبوونێ بلندتر دەبێ سەدەم ژێچنە ئەف دەنگێ نەڕازیبوونێ ئالین ئۆپۆزیسیۆنا سووریە بلند دەبن دووەختێکی دەهینە بە خوێندن ji بۆ ئالیەکی نهاتی شاندن بار باش بە خوێندن ji بۆ gelek cîhatan hatî şandin bîme fîhum ji muarada Sûriyê li xwe jî çûye ji ber vî ji bê min naçe yani ji war çûye bez bê min naçe fermî hatiye şandin ekîd ekîd belê ew jî agadar bûn ku hazir bibin opozisyona Sûrî daxwaz dikin ku muarada giş di îtilafê hesir bibe ew dengê opozisyona fermî bin ji wan deng wirdir nebe wa diyar jî ew kesê îtilafa Sûrî îro pêk tê ji غêrî meclis lotanî Kurdî got zerxîne yani giş kevne behsîne giş xwal mislimînin ew muarada erebî yani muarada erebî klasîk بيدر اصرار دكن يعني بس شكل حكم بقارن يعني بشار ذاك او عارن شونا بشار ابراوا من اباك عفينينا يعني ما نبس تخازم بشار بقارتن اما تخاز سيستم بقارتن بشار بمين نمين نقلك مشكله ترسا الين اوبوزيسيوني تشيكو بجداريا خود كونغرس سوشي دارت كنجن هذا كونغرس سوشي نما محصور الصرف في اك بتشوك كونغرس سوچی همو محافظات سوری دگره و همو پیکات سوری دگره
حمو طبقات وفئات وجغرافيا سوري دقري يعني حتى الان هذا بيجن 1600 كسور هي برام دي ممكن هجمه روان بيجي 1500 لأرجع نقول لك أول أم عالمي وجهر حلك يدخوازه أو كسيجو أزيت السر عرديد بينن أو كسيجو خلكي بيد زندان هذا أو كسيجو خلكي بريشان بون بنابر بون نما وكواني يقول ائتلاف رونشتين يعني أم بيجن المصايف أو أوتيل أو يعني أو عالمه حلك يدخوازه أو حل روسيا جي تشتك حاضر كي سوتشي نما بس ولو سياحة يبقى الموابع بس البحرين. بلى. لسوتشي أو سلة الدستور أو حاضر بك أو بروجة دستور كي جبو سوريانو بيشكيش بك جو دوي أو دوي بروجة دهلنجو بشارد مرحلة انتقالية بمينة يعني بمينة حتى البجارتنا يعني البجارتنا كي البجارنا برلمان وبشتروا البجارتنين خوجهين وبشتروا البجارنا سروكي كومار يعني حتى بمرحله قشتك بشار بمين فاي معارضه بيجند بدسبيكي بشار نمين بلى ونمانا بشار يعني خلط الاوراق يعني قوق توانا داني دوسا بشار يعني شي استفاده هات كر ندبي اما نبس بشار بيغوارتن ما افش خوينا جو هات رجاندن او تدميرا جو هات كرن او بنابريا جو بو او تاجيرا جو بو اما سوريا كديمقراط فدرال فرا حزبي فرا نتاو فرا كولتور فرا اعين فرا مذهب ام تخازن جو سوريا كي ليبرال با ديمقراط با علماني با اللي بداخوا او تشيغو دوي معارضه ائتلافي هي قال لك تحتاج في فان مبادئ قبول لكن باشا دكتور نها روسيا وسر برشتيا كونغرس سوتشي بكي بناري ناتا ولاتك بي كو دخوازي سر برشتيا كونغرس سوتشي بكي دهمان دميدا ايرو نهم نوچه دخون كو فلاديمير بوتين سروكي روسيا ده پیوندی که تلفون ده پیوندی بشار اسد وکریا تکازیل سر بردامیا روسیا لپشتوانیا رژیم برابانی کرنا خاکا سوریه کریا بناري ناتا ولاتك بي اواي شایستان هجای و چندی کو سرپرشتیا کنگره کی بکش بو چاره سرکرنا کریزا سوریه السوري إيرو حربك هي بله السوري إيرو دبيجو أجر جو مؤسسات تخربك و بشار جولي رابي وكرو عراقي دولة فاشلة دولة سقوط الدولة بله إيوا ديار من المصلحة الأمريكية من المصلحة الروسية سقوط الدولة شبه برجو سقوط الدولة شبه أو دولة جيرانها إسرائيل أو سقوط الدولة شبه أو بلانكي روسا وبلانكي أمريكية يعني هم قواعدي أمريكية هنا وهم قواعدي روسية هنا أجا أو فوضى هاجو شبه يدي خطر صار عسكري وان شبه خطر صار حدود إسرائيل شبه باش برفيكي وان تخازن سوريا يقرتي بمينة وسيستمك خو بمينة بس جوهرتنا كي باش دندريد بكن دندريد سوريا روسيا كاربي بأركيرابي شلون؟ روسيا كاربي بأركيرابي اي والله روسيا ما اري امريكا دا هناك بس امريكا بالعشرة جر توقيع كري جو روسيا اصلا امريكا روسيا فوض عن يجوفي مسألة تمام بك يعني ان امريكا نضدي تشيغو روسيا دك يعني بركس نخدع امريكا وروسيا متفقه سوريا شنبي اذا او تشيغو خازن بك انه حمو مكوناتي عربي يعني كرد ودروز وعلوي ومسيحي أنا دكتور ما في خمس أمريكا بس خمس سري خالي راوستن تقول أمريكا روسيا را بهرده بنجين خا بنجمور كريا بس مانديا أمريكا الهمبرتش أو بنجمور كريا رازي بولسر بروجي روسي أمريكا بروجي خا روسيا بروجي خا بروجي جي مزن شرق الأوسط يعني بروجلاتنا غراسي مزن قشة بله يعني العراق سوريا لبنان إسرائيل فلسطين روسيا جبوي بروجي أمريكا أو بنجمور كريا بس مانديا روسيا را حلمي روسيا بو خونا روسيا بو قاعدة كويدنا أواجرنا يعني لا بحر سبيد هذا يرو قاعدة روسية وبده حزار عسكري خواني قواعد عسكري بري صار وشكايد بيجان على اليابسة قواعد خوهنا مطارات دستويدنا قواعد خوي بحري هنا يعني يرو حاكم الفعلي السوري ده يرو روسيا
بله يعني روسيا في حلمي إخوة حققان يعني زماني قيصر دنا حققي زماني شيوعية دنا حققي بوتين في حلمي روسيا تحقيق باشا دكتور تي قوتن كو روسيا تخوازي يعني قصدام روسيا تصير مصلحة أخوة مصلحة أو قواعد والورها باشا دكتور تي قوتن كو روسيا لكونغرس سوشي دا دخوازي هجمون أخوان رولا أخوا سوريا دا بهتر بكي ويا إيران كم كي وده همان دميدا برجيم أسد بهستر بكي لهمبر أوبوزيسيوني أفجنا يواتي كو أوبوزيسيون وبيجنا برن دسوشي دا عمليا سوتشي رولا اوبوزيسيون ادليزه او تشتاقوا اوبوزيسيون لجنيف قبول ناكه او نونري انجليز سوري لسوتشي قبول جبر فياجي وقت جلكش بالنكي اوبوزيسيون تك شاندن يعني او تشتاقوا سوتشي شبابه بله او ري خوش كرنه جبو درباس كرناوان تشتي سوتشي لجنيف بدرباس كرن يعني او حزار بيس نونري جوج ملتي سوري قش مكونات قش هر السوتشي بين بلي جبو في بروجي بلي جبو مرحله انتقاليه بلي بو معنا بشار الاسد ايدي معارضه سوري جو بناء ما قبول لكن وجو بري دحب نقهرتن او هرسي هاج بقهر وهناك ينوبين يعني بقى اكبر في شارك يقول لك يمزنه اللي صار معارضه ائتلافها السوري جو ايدي شرطي امريكا وروسيا بمناقشه قبول بك معنا اسد مرحله انتقاليه دي او تشتيقوا او عرضك انه سوريا دولتك هنا مركزيه دولتك حقوقيه حمام مكوناتها تذهب خاصه سر كرداج انه زمانه كرداد منطقه كرديه زمانه كفرمي به والى ما هنالك يعني سوريا كنوبه سوريا جو خطر نما بف خطر لسر اسرائيل وتشبو قال سوريا بكرن دكتور باواكي قشتي سوتشي دا وقال كرد لرجاء كردستان بتيبتي برايا من دسبيكا سوتشي دسبيكا سكن عندنا شر ابا فيدك خلكي سوريا دو جوج دسبي بروجا دستور بيدانين ودسبي مرحله دي مرحله حكم انتقالي شيف او حكم انتقالي شيف ايدي قال لك سليدي يعني حبسيان بردن و ايدي اغاثه هرنا خلكي ويدي او جمارو امبارجو يعني ام بيجن حصار صار خلكي رابع او حرك تشونو هاتنشيف يدي دسب عمليه افاكرنا سوري افاكش مصلحاتها قال سوري او جعلي دي او يدي خلكي سوري فقر ولا قاسبه تحت وافرج بين الجيب جكرن دمج قاسبه دم قصده كان تحديد بكن دم دريجه اللي عمليا بمشواري حزار ميلي بقافايا كده سبيكر قافايا كده حزار ميلي دي يعني برا من عشتي تشيف خلكي بنابري وقرن جيخوا او يقول درفاني كاربين وقرن ولاتي خوا يدي مرحله اعمار دسبي كارتشي اقتصاد حبك بيش كبي يدي من مؤسسات الدوله الديمقراطيه بيجوبي تشيكرين حميد سوتشي ده بيكرن ابا سوتشي دسبيكا في عمليه اماده بك جنيف يدي قرار دوليه يعني قرار دكتور اگر كونغرس سوتشي ده هناك بريار لدجي برجوانديان رجيم اسد هات ندان رجيم اسد بابند بوا برياران با تجاري دجي رجيم اسد تشتك نايدان برغوروسيا اگر هاتو بريارك هاتدا وقت روسيا امريكا بقر بشار اسد والرجيم نكار بينه يعني روسيا كار بفشارك بخيت السر طبعا ايرو الحاكم الفعلي لسوريا روسيا يعني اما زياره بوتين ايطالي جبو سوري جوتشو قاعده حميمي يعني بشار اسد ميفانك يشو بله جميفانك ميفان تربو يعني قيمتنا يعني ضابطك عقيدك بعميدك باستقبالك نهشت بير هر حياني توديع شيء يعني بيقولوا تشوكو بير بمش او قرت نهشت بير بمش بوتين لحالي خوتشو فروكا بله دكتور كونغرس سوتشي ويش بوي كبيل دار خستن ويش بوي باراستنا برجوندين هر سي ولاتن جارانتي دار بي كو روسيا و تركيا ايران يانجي جبوي الهف كرنا قلي سوريا بي بيتر ويش مصلحة روسيا امريكا اسرائيل وملتي سوريا بي صراحة ابي يعني ابي يجي دو او شر هبونا ايراني لسوريا بيكرن وميليشيات سي
گو سوری معافا و دست آواکرنا دستورا خوب که حقوق مكوناتها بحث بفي دي ولا تركي نامينه تحقش تركي نامينه جو عرض سوري داغير تركيا جوك دولتك داغير كره احتلال كري عرض سوري يعني روسيا جناي واتي كو داغير كرش سوريا ناي واتي داغير كر برغو موافقه نظام سورياتي بله بينما ترك نب موافقه سوريات ترك بعسكري خواتي احتلال كري بله باشا قالك سباس جبو دكتور كاوا عزيزي اندام كوميتي نافنديه بارتيا ديمقراطيه كردستان سوريا قالك سباس دكتور صدقا لغوري ركبتنا نبرا حكومة سوريا وشكدارين أنيا النصرة كنا بالخواكر تحرير الشام شكداري ويجي بجاروك بيت الجن غوطي روجا بادر كبنو بريخوا بدنا هردو باريزغان ادلبو درعاي أو بجاروك بكبي بن كنترول رجيمة أسدا وجي روجا إينيفا أو ركبتن كاتيا بواري جي بجي كرنيدا وشكدار لقال ملباتين خوجي ويجوي بجاروكي درد كبن پشتی رکفتنه که دنافبار حکومت سوریه و چکدار جیش الاسلام لغوطا روجهالات شام پایتخت سوریه کلگور وی رکفتنه جمارک بچوک جنخوشان جغوطا روجهالات جعالی خاچ سور هاتن رزگار کرن. دو الگور رکفتنه که چکدار تحریر شام جغوطا روج آوا هاتن درخستن. روانگاه سوریه مافی مروان راگهاند که اتومبیل وگواستنه جباجرو که بیت جن یه بسر غوطا روج آوا ده برف بارزگاه ادلبل باکور سوریه و بشک برف بارزگاه درعای چون. وتدا چکدارن انیا النصرة كوناف لخوا كريا تحرير الشام لقال مالباطن خوا وهن جروبين راديكال ين اوبوزيسيون سوريا لغور ركافتنه جبيت جندر كتن روانگاه سوريا ما في مروان تاكاز كركو جمارا تومبلان دهبون 4 جوان كوسات چکدار تحرير الشام انكو انیا النصرة لقال مالباطن خوا تيدابون وبرف بارزگاه ادلبي چون هروا 6 اوتومبيلن جروبين جدا جدا لقال مالباطن خوا وهنج خلق سيفيل برف بارزگاه درعي چون ليل سر بندك رژیم اصل دردور شامج علي باشور و هاتن راوستاندن لگور رکفتنا دنافبار حکومت سوریه و چکدارن انیا نصرة لبیت جن گروپین اپوزیسیون سوریه داویترین دفر لدردور شام روش آوال سر سنویر لبنان دردا هروها روانگاه سوریه ما فی مروان تکاس کرکو جدان سبه جروجا اینه 29 ماه 12 سال 2017 رکفتنا دنافبار حکومت سوریه و چکدارن تحریر شام انکو انیا نصرة هاتیا جیب جی کرن ولگور وی رکفتنه چکدار جباجارو که بیت جن وی ورن درخستن و چکدارن اسد و هاولبندن وی باجاره تیخن بن کنترول خوده لپارزگاه ادلب و دردورا و شرکی گرهندنا برا چکدارن رژیم اسد و چکدارن انیا النصرة دا رو داود انجام وی شریدا گلک سیویل بونا قربانی و جانا خوش دزدان و جمارک جه چکدار هاتنا کشتن روانگاه سوریه ما فی مروان راگهاند کو رژیم اسد گلک گوند و باجارو خستنا بن کنترول خودا شرو پفچون روش بروش لپارزگاه ادلبه و دردورا وی گراند به. پارزگاه ادلبه دبن کنترولا چکدارن انیا النصرة و هن چکدارن اپوزیسیون سوریه ده. و چند روزان شهر دنافورا چکدارن رژیم اسد و هاولبندن و چکدارن انیا النصرة و اپوزیسیون سوریه ده بردوامه. و بطایبت جعالیه باکور روجهالاتا ادلبه. روانگاه سوریه ما فی مروان راگهاند هزین رژیم اسد پیشکتنک باش لپارزگاه ادلبه انجام دایا و هر دو گوندن ابو عمر و تلمره خصیت بن کنترول خوده کنترول کردن هر دو گوندن نافبوری هاتا پشتی کو رژیم اسد دستدانی سر باجاروکن ابو دالی و گوند الناصری و حمدانیه الگور روانگهش دست پیکا اپراسیونی لسر ادلبه 56 گوند کتنه دبن کنترول رژیم اسد ده د چارچوبه 5 روزن بوری ده 1147 مشک هاتنه آوتن و 270 جار بالافرین شهر لآسمان گوند نافبوری ده فرینه و 416 برمیل آفتن سر باجاروک گوند نافبوری
و دا انجام دا گلک سیویل بونا قربانی و جیانا خوش دست دانه. هروها بشک مزن جی چکدارین انیان نصرا کناو لخوا کریه تحریر شام و چکدارین اپوزیسیون و رژیم آتنه کشتن. بلافرین شهرین سوریه گلک باجار کرنه ارمانج، مینا سراقب و دردورا معرض نعمان و جرجناز و خان شیخون و هنگوند لدردورا پارزگاه حمایه. و راوگاه سوریه مافی مروان آمارین قربانیین چارچوبه 5 روزین بوری در راگهان. کو 43 کس جه خلک سیویل بونا قربانی و جیانا خوش دست دانه. جوان 12 زاروک بون و شماره یک مزن جه خلک سیویل بریندار بون. هروها 57 چکدارین گروپین شرکارین انیال نصرا و اپوزیسیونی هاتنه کشتن. و 46 چکدارین رژیم اسد و چکدارین آلیگر هاتنه کشتن. و شماره یک جه هر دو آلیان بریندار بونه. و زیانه که مزن گهشتیه مال و ملکین سیویلان. تورا سوریه مافی مروان تکس کرد که 411 سویلان جیان خوش دست دایه و 200,000 دن در بدر بونه جعالیه چکدارین رژیم اسد و وین روسیه و ایرانه لدبر البو کمال گندوارن دیر زوری روشالات. تورا سوریه یا مافی مروان تکس کرد که 411 سویلان جیان خوش دستانه 200,000 دن در بدر بونه جعالیه چکدارین رژیم اسد و وین روسیه و ایرانه لدور البو کمال لگندوار دیر زوری روشلات. او جیج ایلونا بوری و گوت چی که او یک ببن پیکرنا جیاسای نافدولتی امروویره. در راپورتا که ده که جعالی همان توری و هاتبو بلاف کرن. بناو نیشانا تیچون کمرووی و آبوری یا بلند. جو رزگار کرنا بشکی پچوک جدور البو کمال جری خسنا تیروریستی یا داعشی. شریج بو کنترول کرنا گندن کو لسر سینور عراقی دکوین تا دور البو کمال به هفریزی لگل حکومت عراقی و پشتوانیه که ازمانی. تورا سوریه گوت کو رژیم اسد ایلونا بوریده. شریج بو کنترول کرنا گندن کو لسر سینور عراقی دکوین تا دور البو کمال به هفریزی لگل حکومت عراقی و پشتوانیه که ازمانی روسی و بشداریا میلیشن ایرانی و حشتا شعبی یا عراقی. و حزب الله یا لبنانی اشکره کربو. همان راپورته جیانش دستانه 411 سویلان جوان جی 48 زاروک و 34 جن لسر دسته چکدارین اسد. لدور البو کمال هفدم جیانش دستانه 240 و 30 سویلان جوان جی 76 زاروک و 49 جن. جعالی هیزن روسی و هاتبو اشکره کرن. هروها وی راپورته بن پیکرنین مزن جیاسای نافدولتی امروویرا تومار کرن. جعالیه پروسین کشتن. آرمانج کرنان آوندن سیویل سرباری درگهن آوه ین سیویل بکارتینن. جبو دربدریه کو دربدر بونا نکمی 200,000 سیویلان کو 66 جسدی جولاتین و دورینه هاتیه تومار کرن. تورا سوریه یا مافی مروان او کریارن رژیم و سوریه ببن پیکرن جهر دو بریارن انجمن اولکاری ین جمارا 2139 و 2254 ین درباری راوستاندنا ایریشن بے سروبر. هر وها گوت شی کو تاوان کدی کرنه جعالی کشتنا مروان کو او جی بن پیکرنه جیاسای روما یا بنگهی. تورا سوریه مافی مروان انجمن اولکاری و خوند جبو ورگرتنا تدبیرن پیویست. پشتی درکتنا بریارا جمارا 2254 شاندنا دوسیا سوریه جبو دادگاه تاوانان یا نافدولتی. سزادانا همو پیک اینرن وان تاوانان. و فرح کرنا سازایان شبو کو هر یک جریجی من سوریه و روسیه و ایران ین کو باوایه کی راست راست دستوان د انجام دانا توانان لسوریه دجی ملت سوریه هيا لگور گوتناوی. پشت دست پیکرنا شورشا سوریه و جبر روشا گشتیه خراب رجه کمازنج پزیشکان کردستان سوریه جی کوچ بربون باشک جوان پزیشکان لحول را پایتخت کردستان بجی بونو به دهان ناوند و کومالگاه بکرن کومالگاه امریکی لحول رجی یک جوان کومالگاهانا پشتی بویرین کو سوریه بگشتی و روز آوای کردستان بتایبتی سال 2011 و تنها رودان پیلکا پنابریج آلی ولاتین روز آوای کردستان بربهری ما کردستان و چه بو او جی مبستا دیتنا در فتن کار و دستخستنا جیانه که آرام جبر کوریجه که مزنش کرده روز آوای کردستان خودن آست بلند دخوندن اکادمی ده دیار دبه که هجماره که مزنش بزیشکن روز آوای کردستان بنابری هری ما کردستان بون
هروها هجمارك ناوندن پزیشکی و نخوشخانه جعالی وان پزیشکان و هاتنه بکرن ناوندا پزیشکی امریکیه که جوان ناوند پزیشکی هروها کو هجمارک مزنج پزیشکن پسپوری کرد روج آوای کردستان لیکار دکن نونری ری و بری و ناوندج عالی خوب دیار دکه کو پسپورین پزیشکی همو بشان لیکار دکن مجمع الطبي الامريكي ابدا سال بابويه في سالات تقريبا بسبين دكتور البامان كافه الاختصاصات يعني هم اما يسوريين اغلبيه يعني مختصات قش البامان اما يجي مختبرك ما بتقنيك عالي وما شاء الله فحوصات قش تدرنا ام خدمات كل ما يروح شيء كان كرتك خصم البام هي هم عليه دكتوره هم عليه خوشاره يعني جبو قضاء جبو فحوصاتي مختبري جبو معاينه دكتوراجي وفحوصاتي ما قش باش تقريبا يعني قابا قد اوي كرتي خصمي بوار هبن جبو كريمي رجافا خاصه ببني في حق يعني تقريبا منظمات قالك منظمات الباما عقد هي مجلس الاداره جي قال لك بام منظمات يعني عقدك طويل الامد بوار شكريه انه ابي بيداوسي تايبت هنا منظمات خداي بروا طبعا وكم مجمع مشاو الكريم مشاو جواره وقف فحوصاتي مختبري قال لك جوانا هن براسي بامر اداري ام بي برامج جوار شتكن قال لك جوانا هن يعني حسب منظمات خداي بروانا طبعا بس اغلبيه واناجي بكروتي خصمن يعني اغلبيه وانا بكروتي خصمن و وكود بيجن منظمات الكردستاني بيجريا va penabrat kiyan va خدي بيداوسي تايبت اغلبي وانا بمجمع امريكي عقد يعني عقد هالشكل نافندا پزیشکی امریکی همو خدمتن بوارین پزیشکی تین پیشکش کرن و پزیشکن پسپورج همو جورین نخوشیان لی کار دکن و نتنی پنابری روز آوای کردستان سردان و ناونده دکن لی هر و حوالاتین باشور کردستان جی سوده جویه که دبینن الفيدي وك دكتور جراحة بولية المجمع الأمريكي ازدوام دكم نخوش ما وك بخر خلكي ما نخلكي روجاوانا ونخوش كس خلكي هوليرينا وكسي قشتي عراقي قشتي جار نخوشتين الجماعة وكو اختصاصي اخوات تشتين بكارن آريكاري غوري وك بقدراتي اخو غوري طاقاتي اخو ان شاء الله متخسير ناكن ووەکی دیژی زۆربەی نەخۆشیتێنە جەمە مەسەلەی کەورەی گورچکانە مەسەلەی ئەلتیهاباتن لە بێدێ ئەغلەبە ئەلتیهاباتی بروستات و تشیر و گەلێکی هەیە ئەوە تقریبا 2 ساڵە 3 ساڵە وەگەبرێ ئەیە نەزیف بۆ چاونچا بووە مراجعی دکتۆر دیار دەکەم بەڕاستی دکتۆر دیار ئینسانێکی ڕێکوپێکە و لە دوای خوا و پێغەمبەر یعنی ئەو يعني دسي الشفاء الحمد لله لما تقي خو معنات ميرة طبعا دكتور لما تقي مشي واش عيب يعني بس دكتور بو دكتور تعاملي يعني السكوتي لكن خوشكاني فرقه پزیشکن و ناونده کارین خوال پیش دخن باوایی که پروفیشنال و نخوشن خواه درمان دکن و دما پیوسته سردان ولاتن دروت کن جبو ورگرتنا خوله نو یه پیشکش کردنا پزیشکی سربار پیشکش کردنا آلیکاری مادیج آلیه کم کردنا نرخی درمان جبو پیوستی داران المجمع الطبي الامريكي عيادات جعبا عملياتي هبن امل فيدريت كن اختصاصي بخوا اختصاص الشبكيات جعبه الشبكيات جعب اخر اختصاص جعباتي يكوك مربكه ام خدمات تقدمين جهازي ما قش اي حديث ان هن نوعي عملياتي ام دكن عملياتي الدنيا قش يتبن حتى ام تمي متابعتكن حرشند هيفال اوروبا ما تشتي حديثها بك علاجات وجراحات انها بن عمليات انها تشيتبن از ام كورسات الويدك تشيتكن امتين الفيدك عمليات وانا نخش خوي فرجي تشيتكن وكي اختصاصي باطنيه وقلبيه يدل ونخشي داخلي نخشي يعني زورترين نخشيتين جماعة نخشي امراض مزمنتين نخشي ضغطيه نخشي سكري نخشي دل نخشي دل نقص ترويه جمعنا جلطات بارشيبونه قال لك جوانا درماني مزمن دستين بشكل عام نخشيتين جماعة وبالاضافه نخشي ديجي هن نخشي طارئ نخشي التهابات نخشي امعاء كولون معده بشكل عام نخشيتين جماعة خدمات جوار تقدمين براستي حر نخش الجور وضعي بناية نخش هنا بوصفك علاجي درد كذا نخش هنا استقصاءات جوار دوين نخش هنا تحاليل جوار دوين صورة جوار دوين
ام جوار تقدمين قال لك نخوشي ما اغلبي وانا روجافان كردماني روجافان وقال لك جوانا كامباتين تشتي مكارمن ام تقدمين كمساعده ام كارمن اليوا بكن ام كارياوا دكن سواء عند تحليل هذا سواء عند عمليات لازم القسطره ولا الشبكه بام دعمي جوار تقدمين تندرستیان مروف گرنگترین خالی جانویه جبو بهتر گرنگیدان بویه که پزیشک روز آوای کردستانی بردوام سرکاری خواه و زیرکی خواه لهر جهه کی دیار دکه و دریا ناوندین خواه پزیشکی ده کاری بونا بودنگه پیشکتنا خواه بلاف بکن و خدمت آگل و ملت خواه بکن. ساڵە 2017 بەرەف داوی دچێ و بخۆرە چەند ساڵ ژە کریزە سووری ڕادستی ساڵە نو دکێ. پەنابەرن کوردستانە سووریەژی و لە هەرێما کوردستانە دمینن هێویدار بوون بە هاتنە ساڵان و پەنابەری بە داوی بووبا و بە گەڕیابانە لەسەر خاکەخوا.